leri namuntlha ro tlangela timfanelo ta ximunhu tanihileswi timfanelo ta vona ti kandzeriwaka siku na siku. Vaaki va kombise ku kayivela ka tindlu David Mathebula ka Mnghalane FM makomba ndlela ku ku pfuna ka mina 89.4 kufika 3.2 megahertz FM 18 minutes after 6 o'clock Afrika-Dzonga hlangana kambe ka siku ro wisa eka siku ra namuntlha ti 21 March 2023 Khonaiza 3 brami. Hey na ifukile magondzo eGauteng ya busy eka misho siku ra namuntlha a swi hambananga ku fikela kokwalani na siku ra ntolovelo a yi vonaka mimovha yi hlayile la gondzweni loko hi ri karhi ya entirhweni ku komba leswaku vanhu va ya emintirhweni ya ku hambanahambana eka siku ra namuntlha anaka migingiriko yo tala yi va yi ri kona hambi ku ri siku ra ku wisa kambe eka n'wina mi amukelaka mi wisile eka siku ra namuntlha ha mi amukele eka misho lowuwani endzhaku loko van'wani va na le ka siku ra tolo va teke nkarhi va ti wisela loko va nga xiphemu xa pfhumba leriya ra ku kombisa ku vilela ya kasi hambiswiritano tindhawu to tala la mehe ni kumekaka kona a ti vonaka ti ri karhi ti tirha tanihi ntolovelo leriya ro a ko va 100% ya vanhu lava a va tshame emakaya va wisa ka siku ra tolo vo tala hiko va wisa namuntlha hi ku i holiday ya ximfumo namuntlha a ti pfuli tibangi namuntlha kambe masiku lawa hi vona hambi ku ri siku ra ku wisa mavhengele yo tala ya ri karhi ya pfula leswi vulaka leswaku vatirhi vo tala va ya emintirhweni mimovha leyi ni yi vona i ya vanhu lava yaka emintirhweni vanhu lava tirhaka swa vuhlayiseki vanhu lava tirhaka mitirho ya nkoka swinene siku ra vu-8 leri la lembe ra 2023 i wa vumbirhi wa vu-12 a lembeni leri ya i siku ra timfanelo ta vanhu eSouth Africa i siku ra ku wisa vanhu vo tala ha swi tiva leswaku siku leriwani ri sukela eSharpeville laha ku nga dlawa vanhu vo tala lava a va kombisa ku vilela ri kotlana na emisaveni hinkwayo ku ri International Day for the Elimination of Racial Discrimination hi leswi vulaka leswaku misava hinkwayo namuntlha yi lemukisiwa hi swaku xihlawuhlawu hi ku ya hi swaku munhu u na mbala wa njhani a swi amukeleki ya fanele hi lwisana na xona hi tindlela hinkwato hi amukelana ya hi leswin'wanyana leswi nga kona emisaveni kambe Afrika-Dzonga loko hi wise so hina hi tsundzuka va ri nkoka wa siku leriwani i ku hi nga rivali ku hi huma kwini hi nga rivali ku ntshunxeko lowu hi nga na wona laha Afrika-Dzonga ku na ngati yo tala yi nga halaka ku va hi va na wona hi nga rivali ku va hi fambafamba se hi kota ku nghena tindhawini letiya ta ti-suburb leti ti nga na ti-security wa tiva hi languta tigede ntsena ti hi pfulekela ti hi hlonipha swi sukelaka ku vanhu van'wanyana va lwele ntshunxeko wolowo hi ku mapasi lama vanhu a va dlawela wona a va kombisa ku vilela hi wona a ya vula leswaku a wu fanelanga loko ri wa ntima u va emadorobeni ku tlula 72 wa tiawara ya a swi vula sweswo a wu nyikiwa permit ya ku u nga va kona eJoni kambe a swi fanelanga 72 wa tiawara masiku manharhu a swi fanelanga swi hundza koko a hi le ka von'wina ka von'we kokwale makaya la Joni lahawani wena loko u fanele u tirha u fanele u va na permit ya ku vonaka leswaku le ntirhweni na pasi reriya u tshama u ri khome nkarhi hinkwawo ra ku kombisa leswaku wewe wa ntima u hambanini na mulungu loyi a nga ntshunxeka ku famba nga rhwala nga nchumu se hi swin'wanyana leswi nga kona loko hi ri karhi tiphina hi ku nghena namuntlha van'wanyana va kunguhate ku ya ti-mall braya mina a swi nga ri kona sweswo ya va ri hi swi tsundzuka ku hi huma kwini eka siku leriwani loko hi wise so Afrika-Dzonga ri xile nongonoko i phaphamo ti va ku amukela ku na swo tala hi siku leri leswi hi nga ta va hi ri karhi hi avelana na wena swona 21 minutes past 6 o'clock n'wina mi nga le ka holiday wa tiva hi amukeleni mi wise tani Itobetsa ya maestro ka Mnghalane FM makomba ndlela Afrika-Dzonga futhi rimani nga ri focalistic 89.4 kufika 3.2 megahertz FM na dali wonga kona ka siku leriwani hloma ka mahungu loko ri holiday ku tani vena tona ti va ti nga ri kona second backseat nje ti wisa ka ske eka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku anakerisha ya mahlweni nge vona ku mashaka siku ra namuntlha ya yimise ku 21 March 2023 sin'we xifundza xa Mpumalanga Mbombela 1729 ka ske Emelo 1627 ka ske Malahleni 1528
1628 estandarton 1529 kasikukuza 2033 za kufumela reisa dambu katakale famba kasiku kasike bushback reach 1727 kasike sefunda ile ka 1529 ayibona limpopo imenzana lepulukwane 1630 phalaburwa 2032 kasike zanin 1730 musina 2031 lephalale 1934 mukopane 1630 chiramba mtare 1930 kasike giyani leka 1832 kasike makhadu leka 1731 Tendo ileka 1930 tabazimpi 2034 ebike all days ku 1931 Mokopong 1632 Fetahomo Taramoto 1633 kasike Dendron 1531 Muleji leka 1531 na yona kasike yabona kuna komela in Gauteng Pitori 1631 Johannesburg 1429 kasike Vereeniging 1431 Tembisa leka 1529 Soweto leka 1429 Northwest imenza lelwana Afrika-Dzonga bukoni buphirima igimata xona xifundza lexiwani hi nga steka simura ka makorere tlhelisela ndzhaku tona ke Clerk Zorba leka 1729 ibike Potchefstroom ku 1631 Mahikeng leka 1732 kasike na Rustenburg imeka 1732 ibike Vryburg ku 1632 leswi maxelo kasukela namuntlha etikomba ka vele a xifundza xa Northwest ya kufumela kasukela namuntlha kambe ke a hi voni ku ri na hi tlhelela makoreni hi ku yini kasukela namuntlha nsuku emakorweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni sweswi Oh yeah. Jesse J, come on the FM, come on the FM, Bob. I got some gonna fair shit on good. Hey, price tag. In case you're going to fair on talking about team, because we're gonna monta, I'm saying, Ming Siri, you talking about when the guy is telling us on Melagas on Namunta, yo, Papa. namuntlha eka matimu eka papama You know, the things like that and things like that, you know. I don't have time, blah, 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 so. I have a mandate now that if there is no evidence in the Constitutional Assembly that they intend accommodating inputs of minority parties, including the IFP, that I have a right to walk out with the delegation, and that therefore they can then draw their own constitution, just as they did with the present interim constitution. Okay. lavirisa sweswi swa ku gungula And abari ja. The kind of go because abari ja diela la no bra. sweswi wa se va vulavula njhani Ai swa tika ku vatwa manje. You know. kambe hayi va yimayima swinene hi vukosi lebyiya bya le ka Zulu Swinene. kambe hi vona Prince Hi vona Prince, ya na vona ya handle ka swona i mhaka ya ku na vona Yeah. kuze hi vulavula hi nkulukumba Mangosuthu Buthelezi hayi a wu vulavuli hi matimu ya Afrika-Dzonga wa tiva u nga va khumbi a wu vulavuli i Inkatha Freedom Party u nga va khumbi anti ku va a na ha swi langutangi ku va rhangele Inkatha malembe mangani Yo, yeah. va ri ya ku tala ngopfu Yeah. ya hi siku leri fanaka a ku ri loko hi 1975 IFP ri simekiwa Iswo sweswo. 21 March 1975 Iswo sweswo phela mina kasi kun'wana kambe nga bekiwa siku ra namuntlha loyi a nga na matimba swinene ngopfu ya ku nyuhela tiko ra Afrika-Dzonga vhele JB Max na yena vhela vekiwa ka siku ra namuntlha kasi kun'wana loko ni vona JB Max ni vone mavito ya vona ya helerile ro sungula Yeah. ni ku vo tala yo va tiva tanihi JB Max mara vona hi vona John Beaver Oh yeah. John Beaver Max bona ya va ve xirho xa SACP va va president wa Transvaal ANC hi 1951 va ri xitulu xa ko va tekele hi nkulukumba Nelson Mandela ku na masipala la Northwest a nga chiwa vito ra vona tanihi ku va hlonipha valweli lava ntshunxeko mutsari wa tibuku loyi na yena u velekiwile. Real stars in the literary and scholarly profession who honored me, you know. I malungu na Chinua Achebe van'wana va nga mi hlayini tibuku ta vona vhele to tala swinene Yeah, ngopfu, va to nga tala tsala tibuku swinene, bra mina. yeah. A va tekeriwa enhlokweni swinene ngopfu na ka misava hinkwayo va tekeriwa swinene ngopfu enhlokweni bra mina a ku ri lembe leriyani ra va hundza misaveni 2013 loko va hundza misaveni. ya loko va hundza A ku va velekiwile. ya no Katsongo va velekiwe hi 2013 va hundza misaveni ka siku leri fanaka vhele ne hi 2013 hi ndlela leyo vhele mangara ku kumba Chinua Achebe un'wana mutlangi wa ku hlamarisa swinene ngopfu na mangatsila eka bolo ya milenge. Felicidade de ter como profissão a coisa que eu mais amo, que é jogar futebol. Então, né, fui muito feliz jogando futebol. Feliz Navidad, okay. Isso é vele. E malongarena Ronaldinho para xitanga bolo com ele. Ai. Para xitanga bolo o que xila
xi na magnet la milengeni a endla mihlolo yin'wana yo hlamarisa swona ngopfu lowa ja ya tlanga bolo hi ndlela yin'wana hlamarisa swona ngopfu kusuka le Brazil hi mangana Ronaldinho a wu nge vulavuli mhaka ya matima tiko ra Brazil vhele u nga n'wi khumbi leyiwani vhele kun'wana ndlela hi swin'wana futhi ka siku ra namuntlha tiko ra Namibia na vona va tlangela tiko ra vona ra ku va va kume ntshunxeko malembe ndzhaku vhele tiko leriyani ra Namibia bra mina i siku leri fanaka loko va kuma ntshunxeko tiko ra Namibia a va kuma ka hina ne andzikanga naswona hi vona ku swilo swo tala ngopfu va zi va nga va South West Africa Namibia va ri xirho xa Afrika-Dzonga vhele hambiswiritano vhele tiko ra Namibia va va yini va kuma ntshunxeko ka siku ra ku endleka yini ka siku ra namuntlha hi tiko ra kumbexani hi lowa jaha Eminem na yena na mahungu ka siku ra namuntlha bra mina a ku ri loko a divozana na nsati wa yena ivi a koxiwa ku va a hakela $476,000 US dollars tanihi ntwanano wa ku tshikana ka vona vhele kasi kena kambe vonana kambe Michael Jackson bra mina Michael Jackson leswi ni hlekisini munhu loyi a tirha tanihi musasekisi wa yindlu ya yena interior decorator a byela vahangalasi va mahungu a ku Michael Jackson a kaya ka yena i na swipopani swa 17 swin'wana i vanhu lavakulu swipopani swa koho swin'wanyana i switsongwana swin'wana i ti-teenager hinkwaswo swi gqokisiwini a swi mbarini swi xaveriwe swimbalo swi mbala ene hinkwaswo swi ri 17 swi tshama kamareni rero etlela swa ku swi ta n'wi hungasa a ku ri 21 March 2001 soringana vanhu ne nako 17 bra mina ni vula ku hambi xo va xin'we loko pfuka u swi vona navusiku a wu hahabi xo ringana munhu swi ri 17 brame hayi a swi nga fambangi kahle swin'wanyani loko va teka xiboho lexi i yini swin'wana twa ka hi karhi hi siya brame hi leswi okay hi sweswo i mpfumo wa Twitter loyi okay Twitter yi simekiwe hi ti 21 ta March hi lembe ra 2006 eka siku ra namuntlha Twitter yi na 17 wa malembe yi ri kona se 17 ene yi platform yin'wanyana yi nga kula swinene eka vuhangalasi bya mahungu leswi tolo a swi nyika vanhu update swa ku swi famba njhani swa shutdown ku hava nchumu lowu wu nyika vanhu vuxokoxoko ku fana na Twitter eka siku ra tolo Elon Musk i vula swaku sweswiwani hi siku timinete leti ti va ka timinete ne timinete hayi tisekoni timinete leti ti va ka ti ri kona ta ku va vanhu va tirhise Twitter ti hundza 8 billion eka nkarhi wa sweswiwani yi tirhisiwa swinene bra mina handle ka swona matimu lamakulukumba ya 1960 leswi endlaka namuntlha ku ri Human Rights Day siku ra ti 21 ta March eka ku lahleka ka vutomi a ri helelanga hi 1960 hi 1985 a ku ri karhi ku tsundzukiwa 25 ya malembe endzhaku ka Sharpeville massacre ya 1960 alanga a Cape Town enkosini maphorisa ya fika nakambe ya balesela vakhandli vanhlonge laha va hlamuselaka leswaku kolomu ka 21 wa vakhandli vanhlonge enkosini ya mulwela ntshunxeko hi 1985 va va baleseriwa hi maphorisa va hundza emisaveni alanga va ri tsundzuka siku leriwani vona va ri tsundzuka tanihi langa massacre lera ti 21 ta March a ku ri eka ntirho wa ku fambelana na ku tsundzuka ti 21 ta March nakambe so ri na ngati swinene siku leri namuntlha hi 1994 loko nkulukumba Nelson Mandela se va vekiwe ku va president wo sungula xidemokirasi ivi va yi tivisa tanihi siku ra ku wisa hikwalaho ka ngati yo tala leyi nga halakela ntshunxeko hi siku leri fanaka malembe ndzhaku timinete ta 12 ku bawara leya nkombo bra mina u tshama u nikiwa xilo hi munhu wa xisati xi huma endzeni ka bra a ni vuli vele sweswi vele u nga va u nikanikiwile Fiki mina no kutsuma ndi vula kumbexani munhu a ku nyika cinci u xava magwinya magwinya a ku na mani va nga xavisa magwinya
a hina va hi xavisana va tlhela va ku tekiyani cinci va ku teka Eh, ku nyika va u vona va nghenisa vo kwala kheleni a ni ri le ndzeni ka bra loko va nga tlhela hi la kusuhi na xifuva la mahlweni hi nga wa mali kambe ni nga va ne ku kufumela xi xa koho loko xi suka laya va ku nyika xona uya kwina mhaka leyi brother ngota u fika andola ku ta twisisa ku yin'wana ya mitokotelo hi nga va nayo kwala vuton'wini u nga vuve na yona ya gwinya u nge nyiki ene loko va kha va ku xavisela magwinya tani va ku nyika cinci u vula ku nga ya loko nkarhi wa lavi mhaka ya la yi nkarhi humaka wa kona koho na bhaka na swona wo titwela ku kufumela kwala yi humaka kona ayi mara mali okay namhla ku na load shedding eSouth Africa okay ku tsakisa ka swona ya ku fikela hi awara ya 4 yeah hi ve na ti-level ta le hansi ta load shedding ku sukela aka ku hela ka vhiki ku lulunga swin'wana a va ri a ku na xivangelo lexi va hi hlamuselaka hikwalaho ka sweswo van'wanyani va hi lemukisa na swa ku hi nga swi tlangeli ngopfu hi ku a swi nge yi kule hi mhaka ku a yi byeriwi ngopfu ku hikwalaho ka ayo kumbexani holobye va le ku tirheni mena mani kutani swi claimiwa hi vanhu va ku tala van'wanyani loko va ANC va swi lava va nga ku se swa vonaka swa ku hi ya kwini kasi na lava va EFF lava va trendaka swinene va ri ma swi vona swa ku loko hi ya switarateni swa gezi swa koteka okay ya ku trenda no hayi aku trendi no load shedding ku trenda Human Rights Day but sorry nakutwisisa wa riveleni brami aku kufumela umaveleni okay ku trenda Human Rights Day eka siku ra namuntlha ku trenda national shutdown yi famba na tinhlakomhaka ta ku tala ngopfu hondi ku longoloxela tona yi famba na Nhlanhla Lux yi famba na Union Buildings yi famba na thanks to EFF yi famba na the EFF yi famba na Malima national shutdown sweswo swi nga le ku trendeni so Nhlanhla Lux to ve ngoxa kokwalaya hayi swi teletelelani and xoku bomb leyiwani wa mhaka leya bomb leya ya kahle na yona bomb yi kona kokwalaka leswi nga longoloxiwa va ra a yi ku khatlakhatlakhatla loko yi buluka i mukhegula ku na video ya mukhegula nge endlo yawa wa hleki khona ku na bombo la bra mina phela va ri yo tibombela yo hayi ta twa n'we va accept Maroon 5 na Cardi B Girls Like You ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo bongani Vuma anyagelani ku cini Vuma DJ Brian tirhini fethu mpfuka swinene na ku misa masiku hinkwawo u misa okay ni misa mizimba u misa yini mizimba ya Afrika okay wena na wena Vuma mara u ri teka nhlokomhaka yi namuntlha fethu yo le ya Nhlanhla okay Nhlanhla va ri i ri ku bumiwile ka yena mara hi ku ya maveriveri a ni nge vuli ntiyiso kumbe njhani mara maveriveri njhani nga ku yi lo handza laha hansi laha wona msawe Vuma ri yini okay Vuma se ndzwana yi handza hansi se ku fayeka fastera no mandlela ya koho swiva ku swi tela ngopfu mandlela ya koho ku mhisa luyani i na problem na CIC mzana na manjengera kwihi hi la ku twisisa a hi telele mzaneni brother tshika CIC tlhelo sweswi ndzwana na fastera ro fayeka u faka mafastera va makhelwani mara ka hi a ku feka nchumu bomu mara yi bela ka yena ku fayekini a ku fayekangi i te ku na xilepe le ka ye henhla i na laki ra kutaniyani and then vanhu va ka voho va vavisekini swi kutaniya mara hi ku twisisa kahle vateki va mahungu va ri i ri yena na vanhu va ka vo va lovile
naye ulovile khona enza wena vuma mafana evuma Khensile Okay, teacher Brian. Urara squid. Yena makamo malovile. Ika bomb. Da, mana, bela ala Steve, skala vitu lesi. I'm saying Vaya bomb. Va bombe mabodo. Leya thank to EFF liya vanhu vo tala hi le ku languteni ka ku a ti vutisa kahle ku gezi ri kona kumbe a ri kona so EFF yi kote ku hi kota ku vona swilo swo tala ku vanhu lava gezi vo tindlisa ri kona and then na force ya maphorisa ya swi kota ku tirha loko yi lave ku tirha na tivhene ti kona ti vonini hayi ti tele swinene vanhu lava kahle South Africa hi right a swi kota ku tirha loko ku fanele hi tirha so swilo swo tala swi kote ku vona ka tolo that's why vanhu vo tala va ku hi khensa EFF hi ku hi kote ku swi vona ku South Africa yi yime kwini ho ka hi nga swi lavi hi khensile xikala vito Skala vito lo mshelwe masiku nkolo karnela kama ufana chichava voice na yena bakala chicha vito aswa vona okay so yanhlanhla la kusiyeliya ya pha indlu yawa abantu bonke babhubha mara kuna vumbhoni mara ntivi mara phela abantu bonke babhubha kusho bani manje usho udladla la okay naye futhi bashonile naye ushonile wekhona izongasho bara no zebekcele bazibaya kanhlanhla la bayili ya holozo bamthola shonile vele no hayo ngiyele yakhuluma la kuma TV bara wayiseka okay so iyayitrendisa ibomb futhi usakudala akuna bomb ngatimela yosha vele ukotena kuyisa holozwe kaya etolo bekicele angene kahle etolo kuna video mkhegula urukunza kayini mkhegula andishi open story leza mkhegula uthi bavele bazwa ukuthi indlu yawa arikaziti kota lwayizulu kusuka lapho kufika lapho sone Soweto brave iko Benville yamtivi ndoda kusoweto isama pimvendla la adistini ngakule la tshama ka kome ngami nguyetisa ya no ayi ngabuli angutsikeni i-national asset kumbishani okay hlasela bra mina isitsiki yewe mesitandrukete national shutdown sitakundashilava so angamiyeli kuvulavula okay so national shutdown ba EFF va humese population mfumo ku seketela vanhu hinkwavo lava nga huma hi magidigidi eka timheho hinkwato ta Afrika-Dzonga ku seketela migingiriko leya vo tolo ya ku kombisa ku vilela so kahle a ku na swa ku biha ngopfu swi vikiwaka laya ka national ko va ku languta ndzhaku eka siku ra tolo leswi ri nga fambisa swona va EFF va eneriseke swinene hi leswi siku ra tolo ri nga hetelela ri va xiswona nseketelo lowu va nga wu kuma hambiloko ku ri na swiviko swa ku na vantshwa va ku tlula 500 lava nga khomiwa eka swifundza swa ku hambanahambana hi ku angarhela vo vini va ri a ku ri ku humelela lokukulukumba ka mapfhumba ya vona loko ya ka siku ra tolo hi leswi trendisaka national shutdown swi trendisa thanks to EFF the EFF Malema swi kutaniya ku na swifaniso swi leswi nga vumbhoni bya magidigidi ya maAfrika-Dzonga lawa aya yo juu eka siku ra tolo ya ri switaratini ya ri karhi ya tshwa hi dyambu ya kombisa ku vilela va ri a swi sasekile va swi khensa va EFF Human Rights Day vanhu kala ku tele tikhampani leti ti navelelaka vanhu siku ra ku wisa ra kahle ra timfanelo ta vanhu namuntlha ra kahle loko ni swi vona ndi ku wa tiva mara makarhi ma swi vona ka matimu hayi tikhampani ti busy na mintshawo ya nkulukumba Nelson Mandela ya ku vulavula hi timfanelo ta vanhu yi tele ngopfu eka ku tlangela Human Rights Day President Cyril Ramaphosa va ta va ri rhangele ntirho wa ximfumo wa siku leri timfanelo ta vanhu kusuka eNorthern Cape namuntlha hi awara ya kaye kasi Limpopo vele nkulukumba chupu sitani mathabata va ta va ri phalaburwa va ta va rhangele ntirho walowo ri xile Afrika-Dzonga tona ke Gigi Lamayne hi loyiwani on the London Twinkle
a ni tisa ku endla bra mina ku ri a ku tsakisa ku vona vayingiseri va hina lava hi va tivaka hi va tivisa hi mhaka ya radio leyiwani leyi radio leyi nga hi nyika xivandla swa ku ri hi hetelela hi kurisa vuxaka byeru u vona xifaniso xa vona ka social media va karhi va hlanganini va hlanganisa hi mhaka ya radio baba community wa swi twisisa mara vele Yeah. wa swi tsokiseni ya kwini loko ni ri karhi ni ehleketa hi ku ya mahlweni ni ehleketa a ku na swin'wanyana mara swi nga endliwaka swi langute timhaka ta community Wa leyi tiva, man. hi ndlela leyi vayingiseri va hina va Yo. endlaka nongonoko ha u kona twa u twa u ri xiphemu xa ndyangu lowu ya hi swona sweswo tanihi ndyangu swi muhaxi veke ya kahle swi tano vra mina loko u vona sigorosi a ri na maxava pasi ka sonia a tlhela futa a va na xiluva lexa ka baloyi va teka xifaniso va hi posta va hi tega a ku na xa ku ni tsakisa ku tlula mhaka yaleyo bra mina hambi hi la hi nga ri kona ka xifaniso xexo wa swi twisisa ku ri swi wa swi twisisa ku va hlangane hi Yeah. vito ra phaphama You know. Ah, Oh, vona man. eh Ah, ra Yeah. khensa bafethu. Bra mina swin'wanyana swihongongwana leswi nga kona ku na tournament yikulukumba ya vakhegula hala Oh yes, Tzaneen. na ku ya leli o tivara a va ni rambanga but kambe swi na se sibeka ndzeni na ku va teka swinepe na ku vona na ku Mara na swi na se sibeka swi na bra vona. mina i mhaka yikulukumba Na ku ya. yi hlamuseriwa tanihi international football tournament laha va nge ku ta va ku ri na swipano swa ku Matiko. fikela 20 Yo. swa vakhegula Ya. vakhegula va vula tintangha ta vo hina bra mina ene loko mbona munhu wa ku fana na mina leyi waya bravi ku ta ku ri me xi ta ku boxa ndzeni xifaniso ana ndi yile ndiyani ka mahungu ndi eku tlangeni wa ku tlangeni we ya nyiki siku bravi na ntela wetse ta ku fondetela u ta ku fondela swikunani leswi yo va ri na swikunwana ta ku ri ndzeni ka tikhokho ta ku so hluvurisa tournament ya hina yi sungula hi sonto ni xi vonini bravi yi sonto lowuwa sonto 2026 nata Yeah. we wa Ingaku tlanga va ri u nga ngene hi bisi ka vayingiseri bravi la ku tiva siku na hi nkarhi rina vakhegulakhegula hi ta va hi rhurhele matiko ya 13 ya u ta va tlanga na ya xipisi misava. xa vakhegula a ndzi ta xi lava yo aka miri wena mara so wa ta mhaka leyikulukumba va ta va va rhurhele swipano swa 13 swa ku huma matikweni ya nduma ya misava ya i tournament leyi katsaka matiko va vulavula loko va karhi va name drop wa tiva vakhegula va vulavula hi vo Spain va USA lava va nga ta va va ri kona matiko ya nduma eka ntlangu wa bolo ya laha tikonkulu Africa na wona ya ta va ya ri kona kasi loko va nga ri hupahupa bravi hazo to tlanga mina bolo ya ndi hlula na swi tiva kambe ni ku voni kan'we evuton'wini bya mina Wait, a Phalaborwa? a ku na loyi a nga na xifaniso xa mina xa le Phalaborwa no a hi rivaleni Phalaborwa ni ta ku lavela xifaniso xa kahle manjeni ina na ku ta komba vayingiseri swa ku mehe ya ni sasekela gere ya bolo ko va ku tlanga so i swin'wana leswi nga kona kasi hambi ku ri bafana na vona va tlanga elavutlhane Ya, va tlanga ni vone va ku mudzaberi wa tsaka hi ndlela leyi xipano xi nga kana hlangana hi ze ni yona kombela ngopfungopfu nkarhi lowu sungulaka ne ni la ku fika hi nkarhi Nkankonko? loko mi endla warm up U khome camera lama ya wena hi nga ntela vona a ka ni teri Instagram. nchumu loko mi la ku na hakelasi na mhaka mara a nge ku hakela mara a ne u tela mina seketelani n'wana n'wana vula loko ku laveka maphepha ku ni kota ku nghena kombela ni lavela a ni swi nga endla va nga pfumeli ku ri ku nghena n'wana na n'wana hi mhaka ku swa international leswi hi nga ta hi ri ka swona na le kombela mi ni Nkokoa. lavela swa kona brami Kasi wa mihleka ka vayingiseri wa tiva la ka Twitter kana hizo vakekiseri u pati sumasi ya bolo okay a wu swinisa sibeka ene ni va vonini vakhegulakhegula va ri ka Ava ka TV, va hlamusela kahle. Ya vo- bra mina ku na xikhegujani xin'wanyana laha Ai, Messi nje. push-ups Oh, ai, Messi. lexiya xa dlaya bra mina xi va tshembise ku xi ta babuni xikhiku bya lexiya ai wa tiva mara no ni endleleni plan mafeti ni naveli na accreditation la ku na vona bolo serious la ku vona swa ku vulavula hi swona hikuta sejen dikida
Oh yeah, Maxwell, Pretty Wings, uzanga nyika ba Fortunate, bra mina uzunduka Fortunate, yo, uzanga nyika ba something, ay nyika na ba Lifetime, malemens akule, liwa ya lembra 2009, album ya gonna vela fkatonga, 89.4 for 2 Mega FM, ay teka ashakuri, Black Summer's Night, ya lembra 2009, otaka wana vela ko Pretty Wings, 18 minutes after 8 o'clock, papa mafukazonga. Ayikuthembisa swa ku ta va ri na vele Joni kambe i mani Joni kutirha na ntiyiso bra ni tivela ka ku yimbelela gospel kahle wena Butemba iya nga yimbelela rongasi hi yena phela mi vula tano rirhandzu rongasi antama mani yo mi vula tano hi vona ni mbula John kumbe ni mbula Themba namuntlha mina Themba mara u tise Giyani ya ni yimela ximunhuhatwa lexi fongo i John okay ximunhuhatwa lexiwani namuntlha a mi la ku va xona mi la ku va Themba no vula ka ni rona vito ra mina ra loko ka nga chayi kahle ni ta va kuma vaingiseri va tiva Joni ka Giyani ena Joni a hi ri swin'we hi Mdzivela swi ni hlayisa njhani loko ni ri le xa ni hlayisa no xavelela ene xi chava ngopfu swa ku siku xi taka ka interview ni ta xi hlupha ena u hluphi wena bra ena ni hluphi hayi va swi tiva eButemba mi amukela eka siku ra namuntlha hi tsakile ku va na n'wina ne na cancer sesikhonini cancer DJ Brian season 1 season 2 season 3 yes wow hi wena ntsena musi Joni i tintswalo n'wina mani a ni ta va mani masita eButemba ntambi tinkwaswo loko ni la ku tambutsa swa Themba ntambi ta Themba loko nambusa swa Giyani tambutsa okay so kambe mphorisa ni avuton'wini bya Themba yes ya ntiyiso ni vula vuton'wini bya Themba ya mphorisa a tu nge mdeleli yo ni nga swi mphorisa mara swi rin'we a vuphoriseni ko va na lwa nga mi byela swa ku bya mfanela se mvhemi ya training ya kone vuphorisa byi fanele munhu mara n'we byi fanela Joni yo Themba vuphorisa byo nghenisiwa munhu yini byi nghena mi constable kumbe mi lieutenant kumbe mi warrant officer police sergeant sergeant leswo pfuka hi ximatsi a hi swi tivi DJ Brian na Conizer yo tshame na Bujoni studio okay Bujoni yeni ni mahlweni nje malunga ko kwalani kumbe ya mi bad news 24 kwala ai rangi ni kulanyana ta ilungisa babayini tisani lanta hlana ma WhatsApp ya n'wena babayini hi use the hayi Brian ai vulavuleni Giyani swi famba njhani season 3 ku endleka yini hi ve na n'wina ku sukela ka season 1 season 2 season 3 loko ni bula na n'wina nje hi nga ri moyeni mi ni byela swa ku a drama leyi nga kona laha ka season 3 hi langutela yini Joni u ta na tini sweswi yo mo ni nga vuli ngopfu ku Joni u ta na tindlela ku vanhu va tshama va yime hi swikun'wana va yimela ku ta vona se u lava hi la va tshama va te swikun'wana va ta kota ku vona ku Joni ku ya humelela mara shem ku na drama ya serious ngopfu mani ta yina ling ku na drama ya serious leyi nga ta va kona I'm sure vanhu se wa Jolan ani shoka mara ni must tiva ku Joni i munhu wa straight Joni munhu wo tirhandzela nsati wa yena hi vone tlhelo rin'wana ra n'wina se mi karhi mi famba na vanhu va kha va celacela misava hi vona ka leswi se hi nga kota ku vona swona a ni ri sweswi se hi vulavurile hi swona mi nga hi byela nyani ka endleka yini kwalaya kasi mi va mi lava yini kwale a hi mina ni lava ku nchumu i vanhu va nga ta va ta kuma koporo leyi ka risinga leyi se va la ku celacela misava ya yena so wa la ku vona ku amakumu ka swona swi ya helela kwihi misava ya hina va ta hi cela community ya ka risinga ya benefita hina ro teka okay so n'we mi ya vuyeriwa hi yini kwalaya a mi hi byeli nyani hi navela mara ni ma swi vona ku hina hi le timbalele uniform ya makhakhi vanhu va Xikwembu ku ta va na yini hi nga ta vuyeriwa hi xona kwalaya hi ta vona kumbexani nkarhi wun'wanyana hi ta kuma ku ta va na tikhampani ti nga ta investa kwalaya ka risinga hi ta vona hi swona
Okay. Yeah. Da ku endlela leswi swo kuhlulaka phela. Brian vulavula na yena. So va ku mhluleni n'we. Swa ku njhani? Swa ku nghena hansi ka tafula? Eh. No, Da n'wi darhela la. N'wi darheli, bravo. Se mujolo lowu ta endla ku mi hambana mani dayina? I nga nsati loyi a ni rhandza Kwini. a swi nge Va olovi xihlupa mani dayina. mara ku ni hambana na loyi n'wansati hayi swi ta tika swinene nyana ya hi nsati wa xitekwa luya no ka ni nga tiki valovedu va ni dyise yini a na ye lingling mo swi voni kwimi lovedu hala ka va DJ Brian ka nandzika hala ka hina brother ku na swin'wana yana ni vula mpfula ya himpela va dyisa mpfula so brother so lingling na yi wona ka mulovedi so u rhandza yo ka ba u sure ku ri na ku endleka yini wena lingling well mun vula lingling kahle kahle ya vo ku lumbeta ku na timhaka ti nga kona ya ti le kuteni ta kwihi but loko ve na laha ka Giyani kusukela ka season 1 season 2 season 3 swa tsakisa ku va laya matiphina ku va laya nako masendela yi hayi man sika sweswo a ku na mali Giyani hayi yo ngasi yo vula ku nako kasi wente yo ile ku Jona nga ta ka interview ndawuli nako John vanhu va nga langutela yini swa ku hambana na leswi Jona nga va komba swona ka season 1 season 2 ya ku va ni ve kona ka season 1 season 2 ntlheni va na nkateko wa ku va kona ka season 3 ni titwe ni ri wa nkateko swinene ku ve na ti-actors to hlayanyana sweswi van'wanyana hi le ku va voneni mi hi dlayini mara ni ringeta ku vula ku loko ri ke ntirho wa me wa ha vonaka wa ha laveka mara ni vulavula hi John sweswi me so Johnny a ni vulavula hi Themba so Johnny i cinca njhani i kula njhani kumbe tshame ndhawu yin'we swa Johnny kumbe a swi nyawuli wo ti fanele na Baloyi do vula ku Baloyi mpfhuka hi ku tiva yi ri Baloyi yi karhi yi tirhi zonde le va ka ndhawu va kha va yi hlula so ku na ku cinca ka Johnny kumbe John na yena wo ti rhandzela mandine ku kona nyana ku cinca mara hayi ngopfu mi ta tsundzuka ku tavern yi ve kona kusukela kwele ndzhaku swona sweswiwani ka ha ri timhaka ta le tavern Johnny a tirha purasini sweswi loko purasi se i mbala makhaki mara ka ha ri khampani yeliya yin'we so ni nge vuli ni ku ve na ku cinca lokukulukumba ngopfu in terms of character ya Johnny ku ya mahlweni mara kusuka purasini na ku ya le makhakini a ku na ku hambana ka nchumu maybe kumbexani hi ku leya ku ri na tibanana to tala hi tshama hi kha hi dya mara swa fana because na laha hi va hi kha hi tirha na swiharhi hi mhaka ya kahle yes mi khomane njhani na tiboss vo Manuku na vo Shoni le yo tingwenya leti Manuku there's one thing I like about her i ku loko mi fika ntirhweni va make sure va komba ku laha hi ti ku tirheni a ku ta ku weni if u ta laha u nga tivi xitori xa wena then u ta famba u nga ha ri kahle sweswi u vula ntirhweni wa le ka Giyani kumbe wa le ka Manuku ni vula mi vula ka Manuku kahle wa Themba kumbe wa Johnny ya wona wa Johnny okay n'wana mi hlamula hi tlhelo ra ntirho wa le ka yes hlamula hi ntirho wa sweswo but ya na Shoni yena tirha kahle swin'we munhu wo tshama kha lava ku yingisela ku sweswo na problem yini swi nga pfuna ku hi xona hinkwavo kahle kahle na vo Bra Rich kahle kahle ho va ndyangu laha ka Giyani and which is very nice I'm sure ka set tin'wanyana a swi vi hi ndlela leyi swi nga xiswona because van'wana loko hi tshana na mina ni ze ni ya ka yin'wanyana set ni swi realizini ku ri ka Giyani we are more of a family than ku va hi entirhweni so ni swi voneni swa ku ene why ni nga swi vonanga u ze u vhakela kun'wanyana loko ni karhi tolo ni vona matimu ya wena yeah okay swi na nkoka ku fikela kwini eka munhu loyi a fikaka swa nyuwani aka set yo karhi ku va vanhu lavan'wanyani va n'wi amukela me ni vulini ka DJ Bro mun'wana wa lava nga ni hlayisa loko ni vhakele u lo ku ndza yini Themba
and make sure ku loko va lava mati va makuma swo ntsena na yini eka kama wa kona DJ rongasi tshama ntswa un'wanyana a vulavula hi swin'wana xitori swi nga tlanga nkarhi a swa ha ri kona sweswi la ka SABC lexa xa isidingo a vulavula hi swona a ku laya a ku ri na vaakti va ntokoto swinene mara loko u fika a va ku amukela ingaku nawe u na ntokoto ku ringana na vona se i tiko ra ku taniya le ka vhakeka le ka Giyani Brian na ku navela ku ta ka season 4 hayi ta amukela ene mi hatla mi dlaya maswethu aka yini nomta dayiro voice ngona manje ka dayiro voice lo ni nso sinyawula so Johnny mi ta heta njhani mi ta va ma ri na mandine ling ya munhu ku a ni shongo va ku rhumile va mu byele ndleve ku ka ri na ndlela nyana loko se ta va hete ku xuta hi kona nga ta va se ni kha ni swi tiva ku ling kumbe mandine mara hi hleveli nyana drama yikulu leyi nga tshikaka hi vonini kwala loko phela hi la ku ta languta kumba ku na drama mo tinwela byala kambe Solimani le ka Giyani mo tiswekela yexe mo matibondela matibondela swi vula ku a swi lungi la vo va wana swi munhu a nga va swi koti ku vulavula swa straight na va vulavula swo jama ka minkarhi va sakata va wu tekeni nhlokweni okay so ku na drama hi fa mi vona na loko ku ri ti-court mi ri kona ko kwale mi kha mi hlavahlava ku na drama leyi mi taka na yona leyi hi nga yi langutelaka loko yi nga se hela season 3 ni vula Joni sweswi ya tanihileswi ni kumbe tinwela byala na matibondela tanihileswi ni nga vula yi kona drama ku ta va na love triangle nyana between both Joni Mantaina na mi tiphinini hi ku jola mara no swona swi tsakisa mo especially loko fana ku va ku ri na munhu un'wana wuntshwa ku va na swin'wana swo hambana nyana ku ve experience ya kahle a ndzi ku maka yini ni twa ri tirafuma ku nga fuku bayisa nga bayisa loko fikira nga bayisa but John you can see man ku va mi vakacherile hi holiday ene mi fika hi nkarhi wa tiva van'wanyana hi hleka na ku vulavula na vona hikuva va ba hi nkarhi wa tiva swi vula leswaku mi trainiwile phorisa ra kahle yo leni loko pfuka hi 5 u fanele u meka sure ku mbedo wu kahle u tshamisekile leswi mi nga tani mi kota no songa mbedo na ku polisha ntambu yi hatima yo Johnny eka Giyani Land of Blood season 3 u kona na drama ikulukumba ku tlula ti-season letin'wani hi ta va hi languta Giyani Land of Blood yi tlanga hi Musumbunuku ra vumbirhi na ra vunharhu ku sukela hi 9:30 ku fikela awara ya 10 namadyambu yi tlhela yi vuyelela yi ku nyika swiphemu hi swinharhu hi Mugqivela xikarhi ka awara ya 11 na 12:30 hi ta va hi mi langutile but Johnny no khensa swinene ku khensa ni tlhela ni vuyelela na le ka muhumelerisi Mi va rungula. Brian swo kona va rungula hinkwavo va byela swa ku na un'wana loko ni n'wi byela ku ni ta ka interview i ni rungula no ku hayi a ni ya langi rungula hinkwerhu n'wina mi ni rhandzaka muhlayi hi la loyi a nga ta n'wi rungula yeah okay wa n'wayi xihlakahlanhloko n'wi rungule fete ku nyika nkarhi n'wi rungula no ni rungula mana mina IV ni rungula mana wena imani ni rungula Dan Sirova who's my former director in my the writer of the place leti ni nga tlanga ka theatre production ni rungula ntsongwana mina off ni rungula vana va mina Malwandla na Somisa ya ni rungula hinkwavo vanhu va ni seketelaka xivumba xi mpfuneni xi ni katekisa ni le ka gospel music we're still there emfo kombla ni rungula na mina ku ri le ka Giyani so bonda ni rungula Johnny hayi mina tiplate to tala wa tiva mara nje ina sasekile but saseke swinene swa khutaza na le ka van'wanyani lava loko ni vona hi nyani bayo ya n'we yitsanana leyi ni nga va na yona ku na leswi na me ni nga swi hlamala theatre mi ve vanhu va le switejini swa le theatre leswi mi nga tani Grahamstown I think ni Grahamstown in 2003 2003
ivi niya kufuthe Grahamstown in 2009. Wow. 2010 phela Grahamstown akuyiba nje brand Windy Brow Market Theatre hinkwako yitirhile man khale mani va mi tota ti-makeup hi swoho i masiku a hi swi teki hansi sukela swo kumeni sungule hi 1999 xemkwenda a na ha ri ntsongo so from there I never looked back no cancer na dance roba shem a ku ri thicara ra mina ri singa high school hi vona va nga ni motivate ri singa leri ra ka n'wina leri misavu ne no a nga wa misawu ku va mi fika vone kwala njhani ku mi ta va right I'm sure yeah mara maybe munhu vula cause nkarhi wolowo mavona ku ri nkarhi wa ti-jam eli nyana so ri ku vula xitra xo yeah hayi a yi ri kwala kaya a yi ri kwala kaya mathicara loko ma hlwela ku fika tlilasini maybe va ha ri busy na dyondzisa wena me se ni nghena ni ba jam eli iyo vangana iyo so vana lava already a va ri ka drama so va swi vona va ku na vuswikoti laha a hi fambi so ro sungula ni arile mara ni swi vona ku Yeah. va fostela ndzeni ya ni ya joyina first time ni ve ni kuma main character from there swi ve swi va swi mi vhe mi nga ha languti endzhaku a khensa swinene buti yi tiphinile ku va na n'wana loko ta vona matwitsi lawa okay va ri yini kasi teletele swa la ka Twitter swi ta yendisa swona Jomani ka khakhala te ni mi byela swa ku i mi rhandza ngopfu wa tala hi n'wina wa tiva ku va a mi vona loko mi ri le eka Giyani Land of Blood hayi ha swi rhandza ku mi vona buti mi tikomba nje mi ri right ti tsakerile mi nga ri na swicele mi ti chavela nsati swixaka mahlweni Khensile Bujoni ni khensa ku rhandziwa hi khensa ku seketeriwa tada va ximfuneni hinkwenu papa zini bra mina inyeleti ne we u tivaka ta pa mina xisulu ndo swi kota loko ni langute timhaka ta le Soweto oh loko na timhaka ta bomba ngazwa pa yo bari va busy va vutisa futhi nakambe nkarhi lowu nga ta va tlanga yona u ta nyika musimbi a ntlangi man to tibulela oh ya ka vona ne a ndina kuyi mara kona loko la ndi va switwini ku loko me ndi ku ndaya va fanele va ku inyana a va ku tsemekeni rambo xa ximfumo va ku inyana wena a ku wena VVIP ya mkhegula ai mara mkhegula mele ku ndoya ni nga ti rhambela manana Lindiwe Sisulu anene mkhegula leswi ku fana mkhegula kahle u vula so buka leswiya na va ha ri busy ngopfu va ya kutwa leyo yi tele ngopfu ya ku pfalapfala swin'wana se ni nga rhamba manana Lindiwe Sisulu ndiko we ma yi ta kwata loko ndi uma ku ri me ufungi wesisi wesisi kungaba njani twana phela wesisi kungaba njani siye siyobona intanga zethu sifambe siyapha enkwankulu sesitlanga loko ndokutana intanga zethu zokuthini angiyintanga zabo mina ngisasemncane va twisisa ngisele vele mhaka ta holiday swin'wana swi khezakeza hi swi vekele tlhelo ka siku ra namuntlha kambe bra mina nga si hambana na vona a hi cini nyana mara kasi wa yi ndi pfale ndi hala ku ta ku byisa ku fatu Davis uri u lava VAR ya no ya laveka na mina yi lava uri wa yi lava na mina yi lava uri wo yi lava ntshemba na Gavin Hunt a nga yi lava u yi lavela Chiefs na Gavin Hunt u ta yi lavela Pirates Gavin Hunt a nga yi lava mara hala ka fatu Davis no na mina yi lava tshemba ku ri hinkwerhu wa yi nga vi kona vele navela ku vona ku kasi mi va zondi leyi lava no mara ya laveka VAR ya laveka ya laveka Afrika ku angarhela kahle kahle ku na tibolo to tala Afrika hinkwayo na Afrika hinkwayo a yi vi na yona VAR bra mina vafana vane a no vulavula hi ku yini mara vafana va Marumo Gallants va u tibolo timbirhi va va alele tona ene loko u ti languta swi vona ku ri leta ku ri tona vele wa swi vona ku na kwala ka kef kahle kahle ya laveka VAR yi va yi a yi nga fambisa swilo yi nga lunghisa swilo vafana Afrika-Dzonga lady 6 a ri rhandza sinime mina wena musine kumbexani no ku lumbeta ndarito oh yeah lady 6 I'm free Sama loyi a xi va xi nga vulangi mara se free swinene bra ya ni na ku byela swi ta ku ri
famba hi ndlela yin'we mina na wena rona le yawu man a ku ri no byelani valoyi ku ri navuxaka va ta va ta bamba va nge ni kumi na ri xisa mina loko ni nga ta va ni ri kona paphama Afrika-Dzonga 89.4 ku fa 2 mega bra mina nga va msuka mundzuku vhele Khenseka hina mara ye nongo hlawuleka kusuka mundzuku vhele ta va ri kona kwala ka Munghana FM nongo Afrika wa vulavula lava vhele vafambisi va studio nga va ri kona studio va nga ta va ta hi byela kona ku tirha njhani vheka lembe ximali 2022 2023 va tlhela va hi byela makungu ya ku ya mahlweni ya 2023 2024 na maka nxaxamelo lama minongonoko ya vahaxi eka lembe radio okay eka nkarhi wa nanhlekani ne ya awa nkarhi wa Afrika vulavula ye okay alright lava ku khensa vayingiseri va hina lava hambi hi nga mi nghenisanga moyeni namuntlha ka nongonoko kambe mi ri na hina mi ri karhi mi tirhisa data ya n'wina mawela maweya ha yi vona chit ya wena mike wale castle qolani mahlawulo le Cotondale tiny nuke research mashaba kulani ngobeni mjomana uri busy swinene bra hina hi ba mandla vuyelela Dennis Hlongwane Sifasonke Thulani Mthombeni Amos Kisses Roki Matsubuki Abshaya Papanhlulelo Alfred Dzombeni Paul Wamtsonga Yuda Maluleke Brian Gorose Ken Chauke Kulani Ngobeni Moromola loyi Mora yeah akubona na wena braya hina a hi nge mhlayi mi heta hi nkarhi wun'we vayingiseri va hina kambe hi khensa ku va mi ve na hina eka mixo lowo saseka wa siku ra ku wisa i siku ra timfanelo ta vanhu eAfrika-Dzonga ina wisani n'wina mi nga yiki helo na given wale khosi makhushe wala ka Facebook bra mina na Gilbert Ngobeni vela ku ri Sal Pitori given wale khosi Sir Richard bona Daniel Makuvele bona Godfrey Manyike ka van'wana Ronnie Miambo show wa tiva mara Mr Ndowu man Mr Ndowu KN osbono utsani swikutaniya n'wina va xiluva mi wela ka va swikutaniya just amakaringe hi ku voneni vela ka Facebook mulawudzi ndi Chen Vincent Khezo mbekana mixumo ati fika makhumoni nga endira Khezo papama samzuku hlangana bra mina a hi fambi bra mina yeah peace love and happiness so crash inkomo swinene nere sasa asana kuna sex batwini na n'wanuna vhela nere bye